igihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Bagaragazaga ko kuva ku munsi w'ejo hagaragaye umutekano muke utewe n'amasasu bumvaga, hanyuma bakaba nyine bumvaga bakwiye kuza ahantu hatuje, bagizwe n'abana igice kinini barenga bageze ku 144, abagore 53 n'abagabo 12. Yabo bose rero murabizi ko u Rwanda rwacu ni igihugu cyakira abantu, ari abakora ubucuruzi, ari abacumbika, ari n'abatura, ndetse n'abakenera ubuhungiro mu gihe bagaragaza ko bakeneye umutekano. Rero twabakiriye nk'akarere dufatanije na Minema n'izindi nzego dufatanya, hanyuma turabacumbikira nyine aho bagomba gucumbikirwa by'igihe gito kugira ngo batuze, noneho bazafata umwanzuro mu gihe gikwiriye cyo kuba basubira mu gihugu cyabo bamaze kubona ko aho bari bizeye umutekano wabo. Iyo baje gutya turabakira, tubacumbikira mu nkambi yakira abantu b'igihe gito ya Nyarushishi. Turyame dusinzire rwose, turatekanye, kandi kirenze kuri ibyo turarinzwe. Ariko by'umwihariko mu karere ka Rusizi abaturage bakomeje imirimo yabo, ari mu Bugarama ndetse no ku mupaka hose barakora imirimo yabo. Murabizi ko Abanyarusizi turabashabitse cyane, dukora ubucuruzi. Ikindi ni abahinzi, iki ni igihe cyo kubagara ibigori, barimo barakora imirimo yabo kandi bakomeze bayikoreye cyane kugira ngo tuzihaze mu biribwa, tunazamura umusaruro wacu. Igihugu cy'abaturanyi cya Kongo bagaragazaga ko kuva ku munsi w'ejo hagaragaye umutekano muke utewe n'amasasu bumvaga, hanyuma bakaba nyine bumvaga bakwiye kuza ahantu hatuje, bagizwe n'abana igice kinini barenga bageze ku 144, abagore 53 n'abagabo 12. Yabo bose rero murabizi ko u Rwanda rwacu ni igihugu cyakira abantu, ari abakora ubucuruzi, ari abacumbika, ari n'abatura, ndetse n'abakenera ubuhungiro mu gihe bagaragaza ko bakeneye umutekano. Rero twabakiriye nk'akarere dufatanije na Minema n'izindi nzego dufatanya, hanyuma